boyo, pancip. Nah, adek. Abah cek eneh geus ieu. Cek eneh. Abah umur sabaraha tahun? 80. 80. Kelahiran tahun sabaraha? Tahun 10. Lamun Abah umur 80 tahun, berarti Abah kelahiran tahun 2022. perang Jepang 42. Abah perang Jepang lahirna. Dan abdi kita karena mah saya mau ditaroskan di sore dan dijurukan isuk perang. Oh, Abah teh sorena dijulukeun isuk perang. Aya dijieuna iraha? Dijieun cicing tenang. Awas, Juli tong wiri-wiri setan tong minah rupa, kelong tong newo-newo. Cicing. Juli tong nyeliwuri setan tong minah rupa, kelong tong newo-newo. Cicing. Juli jingkir, setan nyingkah. Bah, hari Abah dijerukeun ku indung. Dijurukan ke indung. Terus di indung ditumpahkan usaha. Bapak, nyaho ditumpahkan anak buta. Jadi isuk-isuk ngajuru sore perang Jepang. Berarti Abah tahun 42. Benar, lamun tahun 42 Abah benar. Ayeuna tahun Berapa? 22. berarti 80. 80 tahun. Abah buka pemajikan. Tidak. Bu, kawin ke sini nih tadi. Sok gratis. Abah ada yang kawin ke sini nih. Kamu nih, lekte. Oh, Kunaon bung kemaning. Kunaon bung kemaning. Kunaon bung kemaning. Kalau teuing, hayang nu rada kumaha milih sok. Teangan dihareup ieu rana nya sok ku Abah. Milih nu rada kumaha sok. ada murah. Ari Abah lamun kanu rada ngorak hudang keneh teu. Nya ke lamun rada ngorak kumaha meureun lamun teu hudang. Lubaran. Hah? Kumaha? Engke lamun nu rada ngorak. Ya. Lamun nu rada ngorak engke hudangna kumaha? Diubaran. Make naon diubaran mana? Hah? Make naon? Hah? Oh, jamu. Waduh, beres. Tapi hayang kawin mah. Ayah. Hayang. Aya kene boga kahayang. Aya teu di desa ieu di desa Gurudug nu dipikaresep ku Abah. Rana. Hah? Aya wah. Lamun aya kuring kawin teh disukan. Aya wah. Daya Abah di mah jeung saha? Nyangu saha? Satu putra. Oh, ku anak. Dibere kejo ngapoe? Dikirim. Lima anaknya di mana? Baruan tas kolot. Hah? Baruan tas kolot. Baduhun tas kolot kumaha? Umurna tas kolot. Dinungna saha? Budak. Apa naot? Hah? Cerai? Aya kene? Masih aki-aki nyebut mau tadi. Hah? Kumaha? Baruan tas kolot. Terus? Nah, ini tuh anu. Main teh rumpik beda. Oh besanan geus kolot. Heeh. Nya kawin kabesan we atuh. Alim ya tak. Kunaon? Tas kolot. Astagfirullahaladzim. Abah jadi hansip geus gila. Jadi hansip. Hah? Tiraha. Di tahun Sapopoe gawe naon Abah? 83. Sapopoe naon gawe? 83. Sapopoe naon gawe? Sok jaga nih. Jaga. Nah, Ai nyangan duit di mana? nah biasa
Sinan nyeru. Oh nyenan nyiru. Nyen nyiruk nyen naon deui? Cetok. Cetok asupan. Abah nyen cetok teu? Bisa. Bisa. Nyen pesen cetok 200. Nyaa, mangep di DP ayeuna kurang. Mangep. Hijina sabaraha? 40. Siap ditaekeun. Emang aing teu aya harga cetok. Sabaraha hijina? 30. 200 sanggup nyeun. Ayeuna tong nyeun deui pesanan sejen, pesanan kuring hungkul, cetok 200. Ayeuna di DP 2 juta. Beres, nya? Siap? Siap. Oke. Nengan Rana. Tuh belan itu ayah. Udah dijawab. Daek teh da kerudung koneng. Mana eta teh? Hah? Daek teh? Hah? Waduh. Iya. Mas, coba Abah, yang si itu tuh. Ya, mana ya anak buah Abah? Ya, NT1. Nah, si Abon ini jadi hansip, Bah. Si Abon yang jadi hansip. Di komandanan buah Abah. Si Abon, sok siapkan buah Abah. Sok lagi jadi hansip si Abon. Abah boga anak buah ayeuna teh. Rah, si Abon asupkeun jadi anggota hansip, Rah. Sok, siapkan buah Abah. Sok. Warah. Warah bukan sudah dohongna. Warah we bah tuman si Abun. Sok, siapkan buah Abah. Sok bah. Siap. Siap. Hormat. Ya, DP cetok. Ada cetok dan ini tong. Wah, Ada DP cetok tak? cetok bah 200 yang cetok. Duit sekuan. misalkan. Aing kebagian duit kene moal. Sakuan dulu ta. Tenang, Bon. Sekuan. Misalkan. Mana Sakuan misalkan? Abah. Misalkan ibu toongan. Siapkan. Bon, latih. Jadi hansip. Sok. Hai, Bah, siapkan, Bah. Sok. Siap. Siap atuh tuan. Coba luak liuk juga boleh mentas. Kurang tegas, Bah. Hei. Siap. Itu, sok. Sok bah. Hop kiri. Bah, dengekeun. Siap. Sok. Sok bah turutan bah. Sok turutan. Yo. Abun siap bener. Singa dicek di otak mana mencek. Dia si Abah kumandan. Pak. Sabun, bukan abun. Diangkat di kasuhunan, bun, tenang. Abah. Nyakat kita ke Abah. Nah, hormat gitu. Hormat. Stop. Bun, bun. Hormat bun, tak itu bun. Stop. Terus nanti, Sok, terus Bah, nanti. Bang, lu situ bah. Ayo kiri. Siap. Kiri, bun. Kiri, kencak. Kemana kencak, bun, sah. Abun di sini.
doang. Sok, contohan deh gua Abah. Sok sini hadap kiri deh. Sok. Oh, hadap kiri deh, Bah. Oh, Iya. Beres. beda ke 2 juta mah gagah we. Beres. Langsung kayak tanagaan wae. Ah, sok. Hadap kiri. Yuk. Sok. Ini mana kiri teh? Tata. Katuhu ka kanan. Mun. Ka kiri mah ka luhur. Kabubulantungan tuh yang bandera. Coba, Hansip sini. Saya komandannya. Situ. Hansip, nggak ada yang sabun. Ada nih, ini abun. Paru-paru iya. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Pak, turun. Apa tuntun. Sok, abang tegur meneh mah. Ini bentuk bodoh. Oh, dicipi ahlinya. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Bun, ganti lo. Coba bakat berubut dia. Orang kati nunggu bokok ya. Tegap, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kiri, gerak. Jalan di tempat, gerak. Terus, Bun. Jalan. Wih, maju, wih. Mundur 3 langkah, gerak. Ini gak pelan ya. Mundur 1 langkah, gerak. Mundur. Luruskan. Luruskan. Tahan. Ya, lencang kanan. Lencang kanan. Abun. Kanan, lencang kanan, abun. Hei. Lencang kanan, abun. Tegap, gerak. Jalan di tempat. Gerak. Si abun kurang tak suku. Jalan. Maju, oi. Siap, gerak. Haluan kiri, jalan. Haluan kiri. Hei. Siap, gerak. Jalan tempat, gerak. Baris beres, Dewan tentara. Maju terus jalan. Dua, maju. Jalan. Si abun kunaon. Tiga lompang nagalangan. Aduh, beres Bun. Hah? Beres. Ada gini hansip. Beres. Ada gini hansip mah. Baik. Hah? Baik. Mana yang minta jeung di baju hansip mah tuh. Pak ulah. Hah? Itu yang dibere. Pak ulah, Kakak Karayi, Pak Anwar. Bu, minta jeung beli baju hansip. Nih. Buktikan jangan sih. Oh. Tuh. Buka duit nanti ah. Oh iya. Wah. Tuh gambar Rai. Dia Pak Anwar. Tuh. Oh.
Aing kayak nyawa bisa hitung tuh mana? Mana duitnya seberapa itu? Itu. Itu. Ting tarik bun. Hitung na. Juta lah. Ada ratusan yang saksi nilai. Juta lah. Tambahan dah. Berapa? 15 tahun. 2 juta dah dia. Ceklan, dikna ceklan. Eta duit seberapa? 1500. Eta seberapa duit? 15 tahun. Baliknya lewat mana ya? Mana lewat? Iya duit sabaraha? Sabaraha? Aisyah kalau kesangan, aing nanya duit sabaraha yuk. Dia kira penjualan kan. Oh, itu malah. Ya, Hitung deh, itu. Jangan kita tarik. Nah, hiji, dua, tilu, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ulangi. Nah, ada juta. Hiji, dua, tilu, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Solo, sok, kita saulo sabaraha? 100. Ji, sok dua, tilu, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Di sabaraha? Duit mana tak? Mana barang kurang di baru ini beli domba na ya wah, mana kan? Dua, dia duit seberapa? Oh benar, 1,5 juta. Ya, dia beli naon? Beli baju hansip. Belum beli rumah, mana baru dijualnya, Oh, ya, beli naon? Baju hansip. Oh, jadi hansip mana? Siap? Oh, duit wadahan dulu lah. Wadahan. Oh. Bun, Sophia hayangan dulu ya hayangan. Ugikan bun. Jadi itu dicepia duitnya. Isi langit. Langit. Bun, Ayo mana yang bun? Tunduk. Nangtung. Balik jadi RT. Terakhir mana pidato? Sok. Assalamualaikum bela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sok. Ayo. Pulang bung. Udah bisa pidato. Jadi hansip siap. Tinggal ngomong, sok, ngomong. Oh, sok ngomong. Pak Kades. Aisyah lain Kades, Pak Hansip. Pak Kades. Kurang kadesna bun. Kadesna tak naik. Pak Kades. Lurah. Oh, Pak Lurah. Lain lurah Kades ya teh. Pak Kades. Ampun daftar jadi hansip. Ampun daftar jadi hansip.
Abun daftar hansip. Oh. Seragam nyen sorangan. Seragam ngan serangan. Sepatu sorangan. Sepatu serangan. Beber sorangan. Beber serangan. Gaji ke sorangan. Jadi serangan. Asal ditarima we. Kita terima we. Wayahna Wayahna. lamun abun geus jadi hansip, Abun teu hansip. kawinkan. Kawinkeun. Kan ini nu tadi. Siap? Siap. Oke. Siap? Siap. Silakan Abun dan Bapak Hansip kembali ke tempat. Salaman, Bon. Ya, duit bikin ke sini. Bikin ke sini. Oke. Kenapa nih? Bikin. Mana bodoh tuh? Ah, gas, gas, ulang. Siap. Lapor ke orang. Lapor, lapor, lapor. Lapor, lapor, lapor. Nik, lapor, lapor. Siap. Lapor, saya lapar gitu. Lapor. Saya pulang. Saya Lapar. Abun. Hidup saya. Hancur. Baik, segera hanya mau keringkan. Jangan lupa pakai celana dalamnya bersih. Dan jangan lupa disabun kalau mandi, biar tidak buduk. Oke, kembali ke tempat. Salam buat orang tuamu. Kamu bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik. Kamu harus naik maco. Oke. Ya, salam semuanya. Dadah. Jangan lupa ajak hansip. Ajak hansip. Bawa balik. Mau balik. Balik ke hansip. Kirim kumahannya. Alek habis bener mereka peluk mereka. Nah itu dituntun. Aduh, ayah sudah dilanjut. Ya Cek, di sini santai dulu Ceknya. Biarkan Hansip dan Abun gagarok hanyut di tempatnya masing-masing. Biar dia suruh